Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan, self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga day jay Marvin? Ay na, nagadumanin nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaki boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaam tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga ron. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal, iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimangpot kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayem ko. Kasta ka day. Ay, saanan ang nakauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading Donna itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas na, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, Anya, anak ko. basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas na, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madla sir-serbi, tibiyag ko. Isang agbarta kaklatan. Aging gaam, malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti ibagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-dato ni Rico kankwana? Ha? Sino Rico? Je gwapong engineer? Wan. Amom mat gayam. Kat. Agayan ayat da ka din kan ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gaita. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Jag lagi di ito lo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay.
Rachel, namuak ng agdat-daton ka no DJ Ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanyak, adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tang ibagbagang Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itatanaamwam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mat, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok ngamin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tati ko nam. Uwin gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't mo asawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't mo asawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't mo asawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko ma, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Wan, pudno? Nasaya at no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, hustulaan nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipurmaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan-ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan?
pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wen, kuna namat. Anya? Iso asar da nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsakan na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadala tayo ti panunot ko ti panagdua-dua. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may sa kakadakwadan. Ha? Agtalag ka ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. At ako man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Angam na ibagam, asaan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tanga insungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kamin kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybay Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma, taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan ak unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunaklakit din, subyam pa'y day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak dayjay ading ko. Numabalin, diyak kayaten alagipan pay. Si kakit dimot. Ang angawan kalaang mo't manang. Ngam congrats, ha? Siyak, di karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman ak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na saraka mo tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen tirumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim.
Saan pa'y analadaw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanen ti rumbang nga urnusan tapay. Naragsak akon itibiyag ko ita. Kat noan niya man tinaglabas na. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na anak anatibkal. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno makamove on ka. Ayat amat nga umuna day tabagim kas iti inaramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagik. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.